Finau pea o go tui o ka ke solo hataha ki a Moale Finau ko Moale Finau na whakafonga wharearea pe mi hapai pe aku ko loia foki pea ko Piveni ma whapolokalama atu i he polokama ko ni matala flaukai ngota malo mo ta mau i Fini Ole talo sas. yo Moale iyo aya iyo malo ta lava Moale koe tari fia mo koe Moale ke kau mai polokama e Fini pea whatawangi hoko pea toi pea tau polokalama i kau whakakau mai moha ni hikehe nau tokoni ki he o atohanga i whakakau e tokoni ki he kakai o e whanua koe Fini o ko whaamu o tangata ki tau talanoa i he lao FILI o tui o ku mea i pehe e kakai kotoa e whanua na e kau e FILI e ta uni e FILI na e lahi FILI ai e kakai o e whanua tau te fito na e ai e ngahi whonga ngā ue na e kai ke mui pau i he tu uni pe koe lao FILI pea ko hui koe lahi e FILI e kakai ko ia na e whai e ngā ue ai patoa o whakahue e nau ngahi launga ki he komisiona FILI pea neongo na e mai tari ki ai ka na e kai ke whakawhie maari e tari ko ia pa koe whakaamu e hoko at pe e ngau e komiti koe patoa ki hono mui i ngau e koe ki he lao FILI ko ia onga tangata ko whakaamu he Fini ke tau ki tala noa nge i tuu koe a lao FILI o whai whake hopo koe whakailo whakawharearea ai ka whawhonga wharearea e toko fitu o tuku aki na anau mau i lao FILI pea ko hui koe mahu inga e hopo ko ia kai ki whahalawe ki ai ko hui ko skamatalerea e hopo ka ko whaamu peke tau talanoa Moale ka ma Piveni ki he lao FILI pea mo hono natula na e whai pe ma ki lawe ke mo Piveni he polokama ko osi ka mahu inga pe ke mo ko komisiona FILI ko talketi ko talketi foki ko ke sola kata ko me mi pa ia e whakataha tokoni kai ke o ko utuka te ulak whainga maari e Moale ke ki whakalawe mai ange iho o taukei ko ni he maa ko ni e lao ngau e whakaloea ki he tuunga ku iai e lao FILI ko ni a Tonga ni malo Moale Siaosi koe ke ongo mai e rea Moale. Iyo, whanonga mai. Iyo. O ko tui ko la FILI ko la ko FILI ko la ko bulhanga ko pure ko ai FILI fare area
Te kamata pe ai la ko ki no vai ki ko tonga ni Koia. ko la ko ya la ko vai ki ko tonga ni hanga vai ki ia o hanga fanau mai fu ia ke lava ke ne fanau ia tau pe ai sio kitang ai ka fafofonga makatunga pe ia te me ki ko fa fa vai la firi ka ko fa la ko kia ai ko fa la ko ya to ton ke fa no vakai ke foki ki tu motu ko hui ke lava ke si ya martu ke tangata ko me vai tangata me vai ko pau ke fa lao no sistemi ke le tokoni ai vai ko e ha tangata tunga ka fakasisi e kai ke oskakata ko parema fakasisi ai hoko ko parema ta ila be ko se la ve ki ai ki me agora hoko o kai ke pau e ko la ko ke consistent pau ai au ke ko fai ko firi ko te o si ko ki mua na alwatu e kakai ala te kakai o agora o kutu e na fika IT i foi lai te pa te e tohi i foi lai te pa ko ai ko fai e te firi ko ono uhinga ka pa e fai hawi kauni mo ngai ne ko ya ke au ko tanga ta mo ni nai firi e wi se a pe ke foi fika ko firi ko ni na ka te ke fa hawi ke te feria ai ko fanki la ba sa si ke fanki la te fa no fa rei ke whakapapau o hanga he lao ku ia o ke ue hoko ke te hoko whi mata vai ku ia i me whakasi peko whi lawi kai patua te taimi ko ki whi konga koe o e lao koe ku te tuku nia ko hono ui koe o e ola koe whiri ki muana e ui pe i ngai whi wahenga i ngai whi anga whiri hoko pe e whaaku ui whi whaaka whiri whiri e koni sasi na te kui mai ko tu apo le loto sasi o fai a fala ai ko inconsistent ko ai tu allow o ka ke lere o toton ke fa ko lao uma o foi na beta o que lave pe ya malo Moale hono kamata mai tala no ki ai o lahi fo ke ngahi mata vai mo ikai ke mui ke la fili ko taha ai ko hanga mana tu ilelei ko hono ave ko ola fili me fai anga fili ki he ofisi ko komisiona fili o pau ke almo supervisor o fai anga fili ko ia pe kai ke ngata i tau maheni ai kono fa aloka ai u puha ko paloti ko e fili ta unin ke he au pita ngai fonga na mai u puha plastiki ia pana ke whakapapau hono loka i kai ke ngata i na kai ke ko u fai anga fili ko sfa moni na kai ke kau e kau supervisor ia hono ave puha paloti ki he fai anga fili mau fo ki ai e lao fili e onga tangata ka koe konga ko ho ha au ki ai i lao pe o pehe kaya hamata vai ngā ue ai komisiona fili ki he fili o kui kai ke nau kai hono wharea TOTONU ka o pehe he lau maari fui lao koe o kai ke nau account o kai ke nau tariui nau tolu ke matau ke tono no ko ia kai ke koutu wa te whenga maari ko ni kia koe Piveni ke lawe mai mua malo bita sas ko ko te pege ke u fanga de fuata pu ka u ko te pe fala vela si mo te kai na ki loto ko te mata vai ko nan ko ka mata mai Moale kono FAKAHOKO ai foi fatongia ko fili ko na te kosa ko fila veta sas ke palparema peia i foi faunga ko e lao fili ko palparema ko na tau tala noai fa te tau ke konisu tone pe mo konga ko ki fa mauanga ko palparema ko asibe moia e lao ko ne commissions electoral commission act he wa no hongfu ka te kau ki whala pe he whakau ko di e nau ki se ilo lolo so ame i siu wai ni ke whakamakatunga i ano whakamala ala
ai case hopo wai Koi. na ku to ki hanga fa to ka fa no me ngi je ni ba nga mo lau oi lau ko wa no flu na fo tu wa komison ai ko komison si wa ngai hono ko compositions yen ai komison ko to ko ta ko appoint he tui ko foi appoint ko fa tau ni mai Koi. ta ko ya esea e komison ko ni ko ka me mi pa ko komison ni o to ko tolu pe ai o tala mai ko to ko ta appoint he tui ko wa ta ko ya esea chairman ko wa ko atita ko otita general ko ya o me mi pa Koi. ta tolu ko supervisor of elections Koi. ai foi to tolu pe O nau kau he ke komiti ko ya. o na ka ke komi ko ni ka ke fano ka tau ki sio nge pe fa unga ko hange ko fa la ve na tau alo ta tu sia he foi fa unga ko ni ka tu punga tau foki ki fare hopo Koi. ka kai ke toton ke tu no e foi fa unga ko ni sai pa se ui le ko he una appoint supervisor of elections appoint ya he komisioni ko komisioni to ko tolu ka wai a supervisor of election e appoint pe he komisioni Koi. ka ko sea ai ko na ke kamata mai ko tal ke ko appoint to for 5 years Koi. ka ko ya sea petene FILI a supervisor of election o tali ui pe ki he Ke komiti. Komsoni. ke komisioni Koi. ka ko siga tolu ko atita senyali Koi. ye foi composition pe ko ya o si ko hinga fo ke tau ai fa unga ke ne remove ke ai subjective pe ko bias pe ko free mana Koi. Koi. hanga tu yo appoint Germany hanga Germany o appoint Supervisor. supervisor election ka ko na wale wa foi commission Koi. kana ka te kai auditor general Auditor General. ko ia te ia pe o ko fa to fa ko e tol pare ai ko nga hime ai ko tui ki mua ke tau move forward i he tau o reform FAKAPOLOFESINALE FAKATEMUKALATI ko ngahi building block ko tene fatu aki a temukalati tene o mai ai LELEI ke falufua o pau ke wa fa LELEI mai Koi. ko ki lave ia pe ai me ko ya Koi. mo Piveni, ka Moale, fa malo atu i kamata i mai tau tala noa, o ku mahu inga ke whaka tau atai na i puputu ai kakai e Piveni ka Moale, o ke au he ahoni hono tala noa a ke tala FILI, o koe ka tala FILI e kakai he olai FILI, koe tala FILI e kakai he fonga fo o ka nau tolu e FILI ko na tu osi ani ko na ku lawe kai pe mo te hanga fa MAHINO mai yanga ko ni tu whakalao pe he kai ke to o tala FILI ai ka kai mo na puputu ko ya mo na ngai fehu ko ya kai o ko fai ha whakamatala MAHINO mo fai ha whakamatala patonu ki he lao FILI ko lawe pena ia polokalama ai supervisor FILI hono famala ala mai lao ka mahu inga ke tala noa kai lawa ke to'o ai tala FILI ko ni ai kakai ki he fonga fo o na asi mai i he FILI ko ni na toko osi pa ko uhinga ia fo ke tau tala noa o tangata i he lao FILI he uhinga mahu inga ke fatala noa kai he kuiku
o hoko ai e whakailo ai toko fitu o kau whakafofonga koe ni kua lawa ki wharearea. Taku mahalo I historia e whonuani, koe toko hoko ni hamea pehe, kono whakailo toko lahi pehe. Kuma tau mau pita tolu whawhai ngahi hopo, ki mua I hono whakailo he lao, FILI e ni I, kana e kai ki au ia toko lahi pehe ni. Koe ia ko to tuko te Moale, ke te tānaki maha, koe haha mea ke loto ke tānaki mai ki tau talanoa koe ni ki e lao FILI. Malo Moale. Koe mea ko iyo malo. Koe mea ko ke hoko ki he taimi ko ukai ke so ke sekai a hon ai lao hange ko ke implement ko e lao. Tau ke he ko mata vai foi faunga tau ke hanga komisioni. Koe taimi ko ha mai ai mata vai pe ko no la ben utau au kai ko ia hon. Koia. Aia ko ke te hato vete anga yo le ko ia. Ke fai whakatau ai na goe ke le whakafoki ai whalala e kakai ki. He ko mea mahu inga ia. O totonu ke mau e whalala e kakai whonua. Ki he tau lao. Tau e tau whonga siri. Ko ngā kai lawa ke tau ke he ke fie e kakai. Ko fie ko e kakai e whonua. O ku maka tu inga ia. I e nau whalala. I whai totonu e tau lao mono. Ia maa en hama ki. Age mena ke lawe. Koe mea kana hako sa kini ko o si. Kehe au pito ia na koe tiri ki mua. E ku maheni au pito ia. Koia. E whanonga mehe i tiri ki. I ato ki whakatātā whai ngofua. Whai ngofua au pito pei karadane. I kai ke ui ngai whai anga siri ni ihi ki whai anga siri. O ngā ke whai ngofua kia maa whanonga ka kai. E si iangi ai ai whai ngā maari o ke whai hala. Neo he kai ke hao ka e si. Kono whakafoki koe si kuha pālo ti azi ke te iti ke. Ko ki whai nei hono au ki ai e ka. Ka ko tu iau e koe, ko mea hoko. Ko mea hoko he tai ki ka whanau mai mea ke e. Ai ni whai hoko koe ni ana ka lawi kai. Ka ko pa amanga tau ke whanongo mai ka kai whanua. Yongo ta wha aki o ua. Ke tu e mo tuani. O kukai o hopo nada ke mata tika lao. O no hopo yen tau atai na ai ponuan tau ata kai ke hawa. Ta woki off. Ke punga ke LELEI ki Siaosi. Lave tuku. Koia. Piveni ki mua pau tuku ia ke lawe ange ki he ka pau ke palparema ka pau ke fai e ke whakalao koe ni tau whai koe ni e kau whafofonga ka kou ki whi lawe atu ki hen e ku mahu inga ia ke proactive lao tau te whito ke whai ngā lao na tula peni koe whiri wharea rea na taki ilawe kai Piveni ka kou uhi ngā ki hen o koe whake public prosecutor pea ko nau whatongia ke nau malu I lao. Ko mea kou tō kanga ki ai. O wai u lao ia ni I he FILI. O os ilonga piha no mau I o naia. Lolo tonga koe ai teu mai koe ke FILI. Pea koe ke peheia o pūri. Koe anga au whakakau. Nei totonu koe asi pe koe ha uhu. Ai komisiona FILI pe ko supervisor FILI pe ko launga o atu kanau tolu o totonu ke nau fai e nau tolu FAKA'ILO kai ata ai kau whakafofonga pe ko hataha pe he ko tui ko whatongia ia o prosecutor, public prosecutor ako attention yare moene ofisi ke nau whakahoko a ngahi ngāue ko ia o ku molawe I whoke ngā tangata ko anga tau nofo whakatonga e to o hake ia ko pehe ku whatau whihia ka
ko tau fatongia fokia tau tol ke whakahoko ngā oe koe ni tau malanga I foki ai whakamau totonu peka pae tau sio kehe tau tolu mi hono mo hono whatonu e mau koe ni he FILI o kai ke tatau e tau tui mo ngā oe tau whai ai koe fatongia pe koe ui pe ia e pole ku tau whai he ngā oe koe ni he patoa peka pae demokrati o moto ngā ofa koe fatongia tau tolu ko tau pole tau tolu ke tau whai na tau o malanga I holo ai whamau totonu mo pule e lao pa koe ne mau piheni koe lao koe kai ke whai mai koe ke proactive lao pe whai he public prosecutor fui fatongia koe ia te tau te tuu hake o whai e fui ngā oe koe ia ui koe pole na tau whai ai o whamau totonu ka koe anga ni koe ene wesia koe anga tau nofo society e whakawhawhai e tauanga e tau nofo neongo ne kai koe tau mua ia a tau tolu koe mum whekumi ke mea totonu kai ke mama o mea e mea koe whakawhawhai tene whakatupo ia e whahinga mea pihe anga e tau nofo wawafi e tau nofo kai ke koe anga ia ku ki whatalanoa ko tuku e tua Piveni ke tāna ki mai ki ai mo ke whakalawe ke he mahu inga koe ke whakahoko e hopo koe ni ki moa ke Siaosi ke hoka te isi kono ke whalabai ko ke whafoki pe ki he whoi I whaunga mo e ka veiga tau mua na hunga I tau liu whate tau ki he open electoral process ke whoi overarching he koe konga whokia ngahi fie mau demands whate mukalati koe tau liriu whoko koe ne whai wana ho fulu ke tau whaka ata e ne asio ne kau he tau maa koe sas koe foi whatu tama koe ko hanga whatonga foi Electoral Commission Act koe wana ho fulu kau ia ngahi liriu na o mai whatah mai liriu koe ne konisu tone wana ho fulu o tu ta whaalawe ki ai ma togata imke ke tau lawe ki ai ke palparema koe ai anga tu ai ngahi mawhai pure whanua mai anga I nau whetari ui aki ka koe uhinga I whata noa lolo tonga koe tau mantui nau lawe na koe whotutu na o mai he komiti liriu ai tui pere hake na o mai tātoa pe furi po koe a whao ia kapawebe koe fu waka kehe nia na whakaheke heka nia I liriu ai whanua wana hofulu koe kana ia ngahi makatuunga na kai ke toi whaia hano fu whakasepaki ngahi fui ai fu waka konta kana I whakaukau te naulawa continuously improve o ko hoko atu no whakalelei ia kai whai mo whai ai liriu kai ngā unu e whanua ka koe kei kau koe sioke ko tāna hoke komisioni apoi he tu ia whakatau nima ai komisiona FILI a sea koe sea komisiona koe toko taha koe apoi ne na fio koe au sea koe hangarewa sea apoi ne ai supervisor of elections o kau ia komisioni hangarewa he wharearea hange ka tiako wharearea unauhanga o appoint ai atita o tita general koe ai o kau moia he kau komisioni totol sai ko whakau ke tau liliu ke tau whetutu ai koe whaunga koe lao FILI koe whai hala whakawakawa ia ke tau aloi ke tau liliu he koni sutone whai whaunga pure ia ke ne o mai e te mokalati o ku maui o healthy ke kakai sai ka koe palo parema tau pehe he koe hunga whoke tau whatanoa sia kou whanonga he lafo aki whanonga ngahi polokalama ngahi press conference o ilonga mai ai ilonga mai ai ngahi nau koni
o pure kovi he ulongo ai kakai I he kai ke lava o whakahoko o honau whatongia ke whakaluku fua whakaukau o whonga ngāwe. Koi. Ka kou tui au ia, kou tui au ko smahino. Ka kou whengau he ko ngā he ko ngā ko tau. Whengau ke ohanga talahi mai ai whakaukau ai mahu inga o FILI. Koi. He ko eni Siaosi. Na tau lue mai koe tau whiri whare alea nei amount to nothing ia. Naka ia no mahu inga o nei ia. Ka pade mo hanga muto whatongai. Mei ko hai bea ko maheni ba whaikawa mo I kakai. Nei he ko hono inga he nei. O si ai fufo I whaunga ia. Nei appoint ka doa pe ai ngahi. Tuunga. He for the last 150 years. Koi. Ai nei o stulue mai tau tolu ai. Sai. Koe tau mai koe ke diriu ke whakatemo kālati. Nei makatuunga ia, he mahino ki he kakai, mahino ke kautaki, o totonu ke ai haleo, ai kakai totonu tuhau, he taimi talanoa ia he kautaki, anga hono whakamoreki, ai paanga totonu tuhau. Koi. Sai. Ko kuhinga he toki uhinga LELEI, e tau fou he ngai process, ke whakatontone lao whiri. He kono hinga he tuku mai mawhai ke kakai. Oi. No mahu inga koe ke oe e continuously abuse ai masivesiva mo tae mausia kakai he kautaki. Koe. Koe lau maari e fok Siaosi. Teu. Ngari mea pe koe. Koe wha ngau ea ke ai whakaukau moe hingoa o akirisi. Ka wai fok e lau ai palovea pe ka Vietnepi o Piveni. Ki mua ke raptori I hafoi akau. Mei hafu akau. Whakakaukau loloto ki he toko tahana ane tōsu akau. Koi. E ko kuhinga fo hei kai te tau lava talanoa ki he tau kalafononga paprikare. Ka tau tuku noa e hingoa akirisi. Mo ngahi te stoi tui principle. Na ane tau kawe I mai o tawa o mai ai ki he ngahi ri fabrikare au. Ka kono mahu inga fok Siaosi. Ke tau whenke whatonton. Ke tau mui. Ke tau... Eko huinga fok e gulau. Ke tau ilo wako hae tau mua. Koi. Na taki polokarama ki mua. Ata lawe ai. Ke kai ke ilo I he pare mea mpani kau kabineti. Ko nau whatongia. Ko huinga fok e whakotu e pureanga he kuptahawalo ko nistutone. Ko uhi o totongi tuku hau. Uhi ngai hono whakaukau I pureanga. Koi. Pea koe totonu ia e tangata Tonga, ke amanaki e malu I ne koloa, e ne moui, mo ne tawataina, e pureanga. Aia koe whehu iwa ko hai e pureanga. I he whakakaukau motua o kei no whai whaiga whakaukau koe. Whakau motua, mei koe kau maalunga pe mo kau elite. Koi. He ku nau se nau lava nau tolo communicate talanoa he wavelengths ta tau. Koi. Nau lava o fe malu I aki. Ai bokon asi mai koe dia. Puria kakai ia. Pena he unga pea mo taimi koe he tau kononga mai ko I tau te au ni manoka. Koe whakailo koe whakamama ke kakai ai mahu inga koe pure anga ko uhi koe kakai. Ka moe nau tuhau. Ka koe fo iliriwe wanongo furuke iliriwe mindseti. Ke hanga hifo. So hanga koe glau e jas. Ke ilo he pure anga. Koe kakai e pure ngā ue. Koi. Ka pau te nau ilo koe kakai koe pure ngā ue. E mahu inga rewa ai kakai whakalukfua. Koi. Ka wange fo koe kuhinga e whaitala noa he koe palo pare maare vaia. Koe tau whaunga FILI. O tau mai da to whakakonstituency. Pea whakapuku rewa ai identity a kakai o te sio ki ai akita koe whakafofonga. Koi. He koe ngahi matawaiwai ia. Matawaiwai ta elawa ke koa. A Moale hono vai whakonstituency.
ka osa no vai vai ko ka fai nga faunga ia fo tu ia ke ni hanga puke na do ke na ngau Ko fa. Fakataha ke ngai ka venga whakalufua. Ke kakato. Ke complete. National interest. Ke kakato. Aia ko foi me meeting ia. Sai. Ka ko fai ngata anga de tat fe kai pe te tau to lava fa ma bo pe fonwan. Ka pau te tau ke hoko pe. He ko fai ngata ia anga ia he ko no winga. Ko fu vai ko di shoku ko foi ura ke ne me ni o mai ai ka fa fu nga to ko lahi. To ta hafito. E filia te kakai. Te kei ke tauhanga tau toro teu i e kakai. Ke nau awea ko honau ke honau mawhai. Pea moi mea kou tonu moi mea hala. Ke whaunga o e kempeini. I hene pehe. O kou whielawe e Siaosi. E taha foi teu toki talanoa ke he hopo. Mo ngahi hopo, mo ngahi magatunga ai hopo e whakaosiosi. Ka kou whieloto ke utala noa he lau maari e uhinga ko mahu inga i ke society. Ke nauhanga whakatonton ho nau hala whanonga. Koe ui koe kahau. Koe. Koe i lockdown ko ni ko lau hifo e kahi hopo. Se kau aki pia moe praipui. O kui ai ha moa koe praipui koe corrupt practice. Ai praipui. Pea koe au awegai ai tautea maalunga taha. O ku whenga i he lao whiri koe ha moa. Na hana tō whawhai ke hei e corrupt practice. Pea moe illegal practice. Koe. O ku mamafa koe praipui o kauia he fui. Mamafa. Handai he category o e corrupt practice. Ka koe whai e peke ki Samaria tupe ai whakamalanga ai whakamau he hopo he wape maono. Koe. Au ai pe e whai hingoa whai hopo ke wi share ke hatahau whi. E whai hopo he wahaa o sala o sua. Vese sua. I hamoa ni, Hamoa e wafta hano. Koe. Ka koe foi konga whakatemo kālati, mo foi konga whakakavanensi. Nai lawe kai whakamau, o kou tui o mahu inga, i he kakai e whanua. Ka peke kau taki, mo foi society, ke nau whakaukau ke Koe. Ke whakamalanga koe nai whai he whakamau lahi. He hopo koe. Koe pehe koe ngahi whanua, o kunau se taulaki mo ngahi palparema, i he whahinga open electoral process system hange koe ni. Ani, o toko lahi taha i kautaki, whiri he kakai, pau malawa ke nau potutu ai whaunga pure. Koe. Pehe he tangama he whamau, koe palparema koe ni, lahi, o whakatupunga he paanga. Koe. Pea moe, whiri manako, o treatment, meha patwa puritare, o kunau mau, kunau pure e pawa. Koe. Pau ne pehe, koe palparema koe ni, koe palparema ni au, o ku pehe ku tau surprise ai, po miracle, po whainga phenomena. Ka koe palparema koe, koe palparema e koe ni, o ku lalanga ia he urunganga whakasociety. Pehe lewa, so koe lao ka ha moa i nei inektia te tahiwa o no tolu. Ma mao au pito na tolu. Koe. Koe hopo lai tahi mea koe bribery. Koe whanua koe no ha moa, lai tahi. O kakau nau kalsa mo ki tau tolu. Tau tolu. O kuofi e tau whaiga whalawe koe ua kawe ngā koe. Kuofi au pito. Ka kouhinga i whakatalahanua kei Siaosi. O moare koe lau maari e kou o mai he foi malanga e whamau.
koe palo pare mai tau fe tau la mea a o pe he fa mau in the end koe fail go to eradicate the corruption and destroy a whole society ai au ne pehere wa mahu inga ki he society se taimi unau fe tau raki ai the more corruption ke now take step ke eradicate pe whakangata ai whainga abuse ko ia i le volo ai ko uhinga whoki e whatanoa e Siaosi o mai e koe whoki maa akirisi me ne ako o ne tui o kui kai ke whakafofonga i le le o takai i he whare area whonuani ai ko koe u Talanga'i ai anga hono fo tu e priority me mahuinga ngai se mau wiri ki he fe mau ai kakai kana ne hanga rewa o fe lau ne mo oi ko mission nei ke ne ngawe e whakakau o slawe fok Siaosi he ko ni la he whainga pe nei e feira agris ke ne ai foi me ko ko whakanga ko me tua ka ki au ya o sanga agris o whakakato at the court given purpose o mai foi platform koi sai o ha mai ko te funga ai ko huinga fa agisi ke FILI he katai e kautaki sai ke nau hanga o fo tu a no whakamore ke nau tu hau ki he LELEI a katai whakalufua sai lava foi whakau e koia ta o mai foi electoral system ke tau forward foi electoral system koia o kui kai ke ne lava o tau a foi corruption go ta no ga go fa mau e hopo go ni ha mo ke ha upe ai kau sona ni kau o fa lave ki he de lave ai palparema e ngahi fonua tu marie banga fonua masivesiva ne pehe lewa he fa mau e ngahi fonua tu marie o hanga lewa he ngahi kautaha o fanche ngahi party mo amanaki expectation of future benefit e te nau mau ena to e benefit e kau e fotunga fefe i he registration i faulao pe mo e government decision ke feiwa ki nau tol so ko pa di pehere wa i ngai fonua tu tamaki poor countries but foi effect ko ya o ku asi maia i he hanga he kau kantiteiti o soaki pe koe bribery ai kau votes pe i hene pehere wa ko os tamata pe foi faunga ia pure anga goia o os corrupt pe pau nau abuse na to process e government ai po hinga ko whakatalanoa mahu inga ke tau whakakau ka toa ai whakakai whonuan hange pe ko glave o society au o wise pe unau tai offer pe unau offer yo nau whanau me nau kahau aki e nau pay attention ki he particulars o hala whanonga o waka fabrikare tau whakaheke ki ai o uhi o nau kahau ai whake o te se pe lave koe filosofia o mo ui a false leaves but they live for today ka pau koe tau whaitu tōni o hea whalawe kei se ase peheni ka pau te tau si o kita and we only live for today ka ke tau te o mai tato issue ko ke tau taranoa he te tau o mai ho tau kita hange koe ni e sas hange tau maa na pehe
okute petlusa hange tau ma hange tau ma ko nga ko tau viva no fakolo but we are living for today kabau koia we are no different from the fools so we nga pa no just ka tuka taimi o kautokilave ko po mo update that pe ka kai for the tau mo ki fo ila pe ko mai ton ma Moale tata no mas konga ko ne pai pui he ko ka to u ko ni ka tau hanga konsaine hoko ki hono ki foi mau pe foi lao e pai pui ka ye tau to e hanga te pa hi ai hopo ke te kawai over expenditure but for madala ko he lao ko ha pa that's illegal practice o de mau e me tala ma he lao ko corrupt practice o kawai pai pui he whainga tā hoki hono whamau e corrupt practice e praipi. E kono inga he ko pōpau ke whakamoni e intensinia. O intensinia wa ke lawa e prova affects. Au pau ke te infia. Pau ke te pe. O, nai makatunga he mea koe, makatunga mea koe, pau pe nā ke pe. Au, kai ke pe he au kai ke lawa e whamoni, black and white, by sex. Ka koe, peke. Malo Piveni fata no ku ke fai mo hono te taki pe ke sistemi na ya ho lave ni nai o pehe ko taumu pe ko u ho ngau e agrisi fa fe lave i ken ke tu i ke malu i tu i me kau i hono tuku aki ka ha mau he fakahoko fatongia pe ko executive aya na ke ngau e fo idea ke whakaata ai ni awhio me tao maa. Koe mau whoke fo irea ko ia me he tu une e hopo tarisone, na whakailo tarisone a glisi he wango fulu. Koe ne pehe o ku whakatiki tato e pure e tui. O kodui o mea i he tokolahi tongani, ko hia tarisone ko hia ma mawha ia. Kana e ku hao, na e tutuni e whakamau lahi ia, i he hopo ko ni ke hao a glisi ia, me ne pehe o whakatiki tato a ene awhio. Koe uhinga, pe koe mea na e nofo ai lau maari ai tūtūne whakamau na ane pehe. Ko pau ke tuku aki, ai toko tahata maa ki he paku ai fo i maa. Sai, na ke whakatala noa ane nai Piveni, ko sea koe komisiona FILI, ko talketi, ko filia e ene afio e tui sai ka vai pe tono no e whakahoko whatongia a talketi ki he palopalema he fili o ke talanoa goe ko kamata anga ia ai ngau whate mo kaati e kamata me he fili mono voti ine ai kau mawha e kau taki ka paurewa e whai e tono no ai ngau ia tau pehe sea koe komisiona FILI o FILI e ne awhio. Mea niu koe ki ata e ne awhio ke tau tuku aki. I whai hala koe toka taku ne FILI. Koe tahia a uhinga e Piveni o ku mahu ingai ke tau toe siofi. Ai whaunga pe koe sistemi koe ia. Mana tui koe fwoi FILI a koe fwoi liliu e koe ne whai he wawhango fulu. Ehe ni ihi. E ni i for time gonna tau transition if we transition period ko ya me he kimu he mo post pre mo post reform ko wa fiongo fulu kimu pa mo ni osi ko liliu ya ko na to fakahoko i ngai engineer na fakahoko o fakafoki mai e tu ia ke kau he ta oma kai ke fakatoka ngai he ni i ko ni na na fai for engineer ko ya oku ete tuku aki i pēne a whio anaia, he ku kau ia indirectly. Oku kai ke asi mai ki mua, ka ko ui, oku tau te hanga pe he whaunga ia te whakakau mai a ene a whio ke ta o maa. Pea ka pau e paku e fo i maha.
ke tuko ki ipe ni afio kai ko ki lawe at ke ko hui ko talano mai ai Piveni ka ko tuko ngai fanga mari ko ni Moale ke tanaki mai ke me ku fai ka talano ko ni a Piveni malo Moale o tu ko ka fu tanaki lahi ka to kina sa matala ko na me be ko fi tanaka tu pe au ai se ma ko ai foi grupo ko I loto fare area ke na ma foi fa kau hangi ko me kon tala no koi ka tango foki na tau ka me foki na tau tai na fa foi tu koi ai hanga re fa kau ko ya o fa mo vete ai foi mission na kon tala no ki ai tau tui ko foi mission na ia ko foi vision le ia e tauranga ia ko tau fonua he ka ke tau whaka ki ai hanga me kona tau lavi ai ki ko mafai ko ni o ni ia ko me te ko me te lava vete ki ko na faula ko mana tu re be tai ko ni ke mo ko agrisi ko me be tau ka ve ki ave pelao ai ko fai kai tui ko re ta hai ke fonua ave ke fonua ki fata o ki tu ia na fi ko ke ya ta ko nga ta nga pe merino pe tau to ia tu ko ia ko he to lao pe tu lava o veteki ai fo hai sia ko tau tala no ke tai mili ange ko no FILI fo ko o sia komisioni po komisioni ko ni fai FILI ko te va tai mi ko ho ko ai fo si halaki e fai tu ke to ta na ne fai hono FILI ko foi na tu la ia si me fanau ia ko ai temo kala ti foi na tu la ko ke fai whakatau atai na ko ia ko ku vi ko aku ko no vete ki te ona ko vete ki te he lao ka totonu fo ki ke tomu ke ulu ia foi to ka ko no to tai mini ke na usio ke na ko tau sio ki ai ya lala ngai ta unu ko ki ka hau se ka pau se kai ke na unu ke ko ta ki na fa o se ko pela ya sa mo pride ko na mo ni ko ki sa si ko tau ka cha tau tolu ko tau ka cha tau tolu form ko ni ko ya tau fa la ko ta ni ko me pe usai ai mi ko ya ko ni hau ko ke ta fa politikare o tu ko aku lava reva ke lave ai fo fa uma ko ai ko totonu ke na wana ko o tataki ke ta unu ke na esto me ko gere yangi ko fo ke winde ni ha ko te na no fo na to fa mau la ko ya pa ko ni ha ko ke la FILI ko fa fo nga be te fa FAKA'ILO mo ku me ni fa mo ni sai ka pate tau sio ke la ko fota be la ka ya ya la te to ta ko na ka ya si ko ke na hai hono fare o la o ke ka polisi ka fa ke polisi e FAKA'ILO ko nga ko hi ai ke state ko hi ai ke fonua a hi ko ia o ko hi ai be ke si no ko to ta ana fare ka ko hi ai ke state ko fonua ko Tonga ai na to ton ko fun la ko ke pride mo to la pe no mo la FILI ko to ton ke declare ia ko ia ke state ko no inga ko hia ko ya o kai ko fa fo nga e wesia state a Tonga ta to ton ureva ke fa nga we ko ya ke alwe ke khuma e komisioni mo na ka nga we o FAKA'ILO ai hia ke state ko Tonga ka lava ke malu aka o tau fonua o ki tana ki te malo Moale tana ki mari e ko ia he tau mai a ko ha LELEI ko o fai ka ngau e to ta ko ne FAKA'ILO ai tala ki o ko ha LELEI ma ana ko LELEI mo ai fonua whakaluku fua pe ko ia ai ko hia e ki state pe ko state o ku esia o ku ke he me kai ha asia ha kolo hata ko to ta pe ne ka si ni kolo ku la ve fa hanga tonu ka koe ni o kulawea e fonua ia ka pau koe foi mau koe a kune uesia ai fonua whakaluku fua koe ai na ke lawe mai foki e Moale mahu inga koe
ke fai taha ani I koni kulawa ke fale area o fai hangau na utala no mo to taha e kau he fai nga koni na lava ta koni formatala no formatala no men kau Siaosi o wai ki palo parema ihe mau kau tama koni na kai ke FILI ke pure anga tau pet ko hai palo parema ko to fia ko fa amu ke mau toto fa taha mau tolu ko hu te ke fai FILI ai te ke fai fale ke mau toto fa taha mau tolu tala no inga issue ko ni ke mau hu at ki fale ko mau me ko mau fai kai ke Moale ko o hinga fo ke mata wai ko ia ko kai ke ha foi pati ko ka lere tau atai na pe te kai ke na la na tolo lo fa ma opo pe he tu na ke he ia me na tula tau pehe ka pauna ko ni ko na kai ke FILI ke kabineti ko ka patoa o sia na wi sone o te na to fata mo tala no yang ai me ke ava pe fare area o sta na faka kau mo me ke na hanga ate o ko me ta ki mo Piveni ba to ki tu ko atu na o se ta por kalama he mahal ko to prelu ko tu si te Piveni pe ko tam ko ne tu ko ki he kakai ke nau kau mai ke whila wha ke ta poro kalama. Na mata apure na awa hake piko telefoni pa ne pe mai. Ko fotu atu ke tuku ai talato ka ki alo whai hangau e taha. E Piveni koe whahinga tuku a ki ia koe hoko mai. Kai tau mai a ke a ue whakakaukau e nihi koe ni ki he fwoi mea koe ni. Ka pau kai ke tau tuuha ke tau tolo tala noa ai mata wai ko ni ha system pe ko whakahoko ngau pe mo fai hono FAKA'ILO mo whakatonu ai mau ko ni I he taimi o kai ke proactive lao ke hange ko me ko ke whamatala Moale ke launga pe koe ki ka polisi pe koe public pe koe attention yare pe na haore na tolo fai foi FAKA'ILO I taimi ko o tono no pehe ai lao ano whakahoko lao te tau kohai te ne te tuha ke whekumi mo whatontonu ai mau ko ia kohai te kotau tolu pe he ko me enia na tau malanga I tau tolu Moale mo Piveni he campaigni ko ki tau tolu o tau tukuaki o tau tuuaki ai whakamau TOTONU. Ko mea na tahanga o mai ngai kawenga ko e pure LELEI o whai hono Malanga'i. Ka koe ni. Ka pau he kai ke tau whai e tau tolo e FAKA'ILO. Ko hai tene te whai FAKA'ILO. Paka tango tau whai e FAKA'ILO. Ku tala ia o kua e talato. Ka ku mata tuunga fo ki ia mi he kai ke lawa o ai laom ke haus e pure anga o whakahoko. Ai fo ngau ko ya ka pa ko ne wesia ai ko public ai ka kai e fono kai o ate ki fatala no ko Piveni ui ko hake Moale pa ko tu ka ko ke o mai ka tai isi wana na ke mai ko ke tokanga o e hange ko e ko tau hifo pe ke tau engage e fo I level ko ya Koi. Moale lewa lau mari e tau puako. Tuame pe. Koi. Mo kalas pe he iau. Mo de rea koe me kolosi. O more e veki na tau li wake tau hila lau mea o tau rea aki. Lau whai. Tuame pe ia. He koe TOTONU pe ia e kakai ke na. Mahino. Mau e kai kiutu eo fe mau ki tau response. Koi ia. E whai whakaukau ko ia. Iyo. O fe lawe tau Siaosi he issue wana o weisi mai koe ai fe mau koe a kau whafufonga a ule pe bo to tawa pe ne uinga ke kabineti pe koe whare area whalupua ke nau e sas e whapapawa in my last dollar koe kau whafufonga koe ni I loto I whare area koe jaha nau teitei interest na tole ta I he relief wat demokrat to relief of Piukala na hoko ko. Ko ja na interest na to right. Te utat ko fakau ko fo tu motu a. A se MAHINO aki pe tamateka. O
kuloloto ia i he whaunga ko i te taimini. Ka kou fie au se ase hanga e hoi a takai ko ia o demonstrate mai. Whaka maala mai ke kakai. Ai tuunga tau ia i ka pau kei kai ke tau whaka maa opo ai FILI ki hakaweiga o hange ko ni o kumateki he patoa. O fie e pese pe i siu ko ni ho lawe ki he. Ai whika whakaukau ko pe he ko e ataua patoa ki toa. Whapofa pe e jas. Koe whakaukau a kuia. Koe uhinga koe e kuloto ke tau talanoa he whaunga. Te lao FILI. Te moe whanki ki teila koia. Ke ilo he kakai ko nau tolu. Ko nau tolu koe e mawhai. Nau tolu koe ai whaitutu ni. He moni pe ia. Mea kai toa pe au mawai ua. Whakatui, whakavaivai. Ko ngahi siasi henu mawai ua. Pehe, e koanga ko moni pe ia. Ka koe mea ia e kakai. E kono uinga he na e tui ka toa pe ia. O koe fui ka veinga ke ne whai whamapopo. Kana ia i pe mga ngahi motivi ke he ia. Nai tāna mai ki ai. Ai ka ki au ia ko tau lahange tau tānoa he openi. Tānoa he mama. Mama ke kakai ke nau whai tutonu. Ka hei kai te tau lawe te tolo dictate te micromanage e foi move toa peo ha. Ko uhinga e whakaukau tau te ka. Ai ve te ka taimi. E ne hanga o mai e mama. O kai ko uhinga e whatala noa mo ku whakaukau koni he tau ngā oe. Ke he mea ke whai he pureanga he ahoni. He os default, osi o hange wela o kai ko surprise ia pa mira polo ke tau sio ke mea koni hoko. He ko foi whakaukau en he tawhaaki ko e tahasas. O hinga whakalave he ko no uhingai. Ko e mea ni na e swatutu he wanohongo pulu. He kau kahaka ko na nau whakalike heka ki tau tolu ke waka ko. Ko uhinga lewa whakaukau e pāti mo e patoa. Ko e maha futau e na ngau ea ke akiris ke ne hai ai kakai ke nau kei tū whataha neongo no vete ki nau tolu. Ko whanua man ko haa moasias o FILI constituency. Ko whanua man ko FIS o FILI constituency. O nau lavea kātoa pehe u mea goi. Kau kei lono kono LELEI he guai e lao pāti au ne hai nau tolu. Hanga he lao pāti o hai e LELEI o e FILI constituency ki ha fo i whaunga he kai ke whai e mea goi ko e ai mea goi ko e lavaki ko e hete ko e u mea goi a. He kai ke ne hanga ia o create noble men. E sasi ka pate ke si o whalelei ke anga i tau. Ko fukau wharearea ko ni loto. Na nau tu whehanga ngai aho koe tu ngau whataha aho koe tu whehanga. O hui kai ko hawhainga matawai a ko whakapawat. Kai ko hawhainga matawai a manake kakai te nau inu hawai o maa. Ke ahoni o ku ke tui mo mea, tui whataha mo mea. A pongpongi o ke tui whataha koe mo mea, whihia ke tapa koe na ke tui mo ea ahoni. Hei kai tene whanau i mai, hakaha o ki ho whanau mo hako, hakaha o merie. Te whafoki mai sa se kalanoa ke lau goni a whamau goni he hopo goni i ka moa. E ko sio he negai ke nofo ia he foi exini. Nofo he lau maria e mahu inga, te hanga he society mo whanua, o tau i e whaihala. O ka mata me whaunga whiri wharearea, i he whaunga godi o campaign. So ke alu koe, ai sas, tupe ke tau tata noa i pe, neongo pe sisi e taimi ka tuange pe ke tau tata noa i pe ke. Ka pau te wate whakaukau godi. Ka pau o mai ha whahinga measurement, whakateknikare, koe whare pe mau, koe whare kon tau langau pe mau ke a hono malohi ke tuunga koe. Tas ka paheka ke tau mai fui mea fua koe ia, o fua aki hono ngahi e piriki, o ke pehe sas, te tau maua e whare kono, tau whi mau hono malohi. O ke kamatai e me fui piriki. E pau ke kamatai me building blocks, en tas ko wanga sio ke processi, Kua pau ke tau la hanga whakamamawhai e whaunga whiri. Ke nau lawa, so ke lauen ai whakamau he hopo koni ha mua koni kou lau.
Ko ngai fonua ko toa pe. Ko pau ke na hanga develop a system. Pe ko ha method ke nau eradicate ake abuses. Au o whakarea ai private ko hono abuse. Koia. O mai o kala mai he historia se kau aki pe mo open election. Koia. O kuinga fo ke whatanoa he ko isiu kon tau tanoa i tau whanongorongoa ai kakai ko mui vai ia. Ka koe mata vai en ko tanoa ki ai. Koia. Te he whamau. Ko ha whahinga system o pure i whakate mokalati ai pure anga. O kui kai ke nau whai ha mea ke eradicate ake corruption ni. Pe moe abuses o fe kau aki pe moe fili pare area. Koia. Koe pure anga o society ko ia. Stand to lose many benefits. May have sound healthy democracy. Ai ko hinga ko ai fa mau. O mau inga ke society pure anga ke na hanga o fa ha systemi ke na hanga eradicate aki abuses per corrupt of fe o kukai nga o ku fe kau aki per mo ponga fili o ha fonua. Pe kapau he kai te na hanga e more ngai benefiti pe control of a dictator levels for society. Pau kai ka freedom to vote openly. Koia. Ko hinga foki ako ko fatano ako ko ke issue ko ai mahu inga ko saus ke tau to foki. Tau ilo pa yo lo tau ke tau timani me ko ni me ka fa fonga ko ka minister ko tau. O lo tau ke tau hanga fa mama ka kai ke timani hai ka kai. Ownership ka kai ki he society o nau whaka amu collectively o society ake nau kui hifo he aho ni nau whalala ki a bongbong malua e nau whanau o pao koe whahinga koko nau ongo i nau whetaulaki mo i palparema koea he aho ni pake riunga hongo fulu riunga te au i palparema koea o ke whakafuapua e ki he kahau. Koe mea ia e hanu mai ai kahau ka tau tolu ka pahe ke tau whai ha mea ke mea koe. Koia. He koe whakaosi haki he whamau e ne whakatanoa koe ni. Ko ha sound democracy, the healthy democracy, koe open and fair election. Koia. Open through the ballot box is the best option each country seeking democracy will choose. Koia. Huinga e hanga o mai ai whakaukau. Ai mahu inga koe e soke ne whama mawhai mai e open and fair elections. I he ballot box o alu jai kakai o kasta ina nau voti. Koia. Koe whaunga ia method ia. Koe best method ia. Ke nau kumi ake te mokalati. O whiunga meet e nau circumstances. Koia. Aia ko kuhingare vai ko whemago koe ke tautanoa koe ke whakataranoa he foi building blocks. Koia. Mana tui ko tautama koe lo tōk whau mai he foi processi koe ia. Ai ko foi sistemi au se mau e au ke tauhanga wha malala ke kai. Koia. Ka pau te nauhanga i pō tukuange ai praipi, corruptioni, whatau e vouti. Ke mga tonga e nau vouti ko ngā koe influence. Koia. O a mea nai whaki. Ke mga tuunga ai. Koe nau moui o whakatatau bea ki a honu. Koia. He koe hao no uhinga, he ko stala mai pe whamau e. He koe taim koe tō ai koe kau whafofonga koe ki loto. Koe interest ia ai kau sponsor. Ngai kau tahana nau hanga. O ie mua mua. Oia. Hei nau te futoka mena toria ki welfare ai kakai.
mon whakalufua. Ko hunga whakalufua ane nai, ko haa moa mo fisi o nau whiri constituency. Kau nau o sanga whakalau i whakapāti ke ne hai aki. Kau nau taofi he mea ko ni nau taofi i he, kai ai ha taha cross the floor. O ilo au ia ke la, ko aha taha ko pau ke wisainia me ne sitia ana. E te whai whiri fo o ia. Koia. Ai ko kuhinga he ka pahe ke tau tokanga ke whainga whakaukau koe ni. Koia. Koe whakaofa ni ka koe society ko ni. Ka ko tala mai peia he kau whakamau, tala mai peia i he ngahi whunua ke toi whakatemukalati. Ka pahe ke tau tokanga ke isiu koe. Koia. Mari e Piveni o whakatala noa, Ka kuke hanga o mai fo i tala noa whakatata mahino, o tala noa koe ka pau tau whema o ha whare piliki malo. Ha whare u whewheka, ka pau tau whema o ke tuunga koe, wana fo i tuunga whewheka o tau whema. E ka mata e me ki elementi sisi, ka mata e me fo i piliki ke tau ngawe ka piliki o whewheka, ngawe ka fo i wha au whewheka. Kai ke tau amanaki, ki ha whare au whewheka, kai ke tau tokanga ke whanga ki me ai ki. Tau pehe e tau tokanga koe ki he demokalati. Pehe e tau tokanga koe ki he ngahi mea lalahi ngahi principles pe koe ngahi ulunganga o demokalati u tau hanga ko malanga ai whakamau totonu, ai ata ki tua, ai wahe tau, ai koloa e kakahi, ai tariui e kau maumawhai ki he kakai tutong tuku hau, ai tatau e pure e lao ki he maalunga mo e maulalo. Ka pau tau whakaamu ki he fo i mea ko ia. O totonu ke kamata ia me he fo i piriki. Ko fo i tuunga tau whaamu koe ki ai. Ka pau heka ke tau tokanga ke fo i piriki ai koe FILI. Au uhinga katana. Ka pau heka ke tau tokanga ke FILI. Heka ke tau mao e tau tolo fo i whakaamu koe. Oku ai koe whaunga FILI oku matawaiwai. Oku ke whatalanoa koe ki ai. Oku whai e constituency e puka whawahenga ka aku whakakakato mai hono ngai lao whakapati mo ngai mea pehe. Sai, aia, o koe taha e nage talanoa koe ke he tuuni he hopo koe nana e whai koe ha mua whakamau anga i he bribery pe koe totongi i koe FILI. Oku mahino, ai mahu inga he tuuni e whakamau koe ia, ai whatongia o e kakai. Koe ko whatongia pio tau tolu kau kandidati na e tō, pe koe kau politikare. Ka pau mahu inga ia he whonua honau kaha u. Koe ngā ue nia a taha inga taha pe. Ke tuu mai. O whatontonu. Ai mea koni oku matawaiwai. Moare, tuku atu whainga maari koni. Moare ke tāna kuma whainga mea pe. Uku whai kia talanoa. Malo moare. Ko tui whoki koe tau ngawe oku whai koe tau ngawe mai kaha u. Koe. Koe tau ngawe mai ahoni, kai above all, koe tau ngawe mai tō tangata next generation, o generation hoko, kaha ua tau whonua ai. Ai ku tau amanaki, hanga mene lawi gai koe tau hanga whakotu, ai fo i whare ku mālohi ono foundation, ono whakawae. Ke uhi ke lawa ke ne matua ke ngahi peau tā, koe ngahi ahi, he ko matu ma beke whaarea e kantai ki whika aki ta moe whahinga e tangata, aki tau tolu, oku tau vai, o beke li, oku tau turi ta tau, o hofi be, he vai, whakai ahi, o e mawhai, o e ha, oku kau hoko whoki, ai te mokalati ia, ke nanga ia, o hane u heka ke nanga o siri, ko ni hoko pe e foi mea ia kuia koe pe hono whetongi a ona whakasivilize ko ui ke lava ke tau whanonga ma furifuri ke maintain pe e foi foundation ko ia whewheka ka ku i taimita tau pe koe whare area koe whare area tau pe koe foi whare malo ia o ku totonu koe ke avi kai tau avi kai ai taha o kutui ke vahe tau, o taha o kutui ke tariui, ko e taha o kutui ke ure ai lao, ko e taha o kutui ke sio kita, ko e whatongia re vai, e kakai ke na whai fo i mea sivi o ia, ko hai, o kune au sia, ai fo i le volo ko ia,
ke alu ke kau ke fare malo ke ko ele ka ko taimi ko mata vai lao o vai re va ka kai re ke nau ka taimi ko mau ke ko na senga ke fare ko ele ai lao Ula mareva ke vai ai ko avi ki ai ka ne na tu ta tau ki na to lu ke me kon tau tala no ki ai ya pa ko time ko ke na tu ta sai ke ta fa ta malo hina he a hono te ke me kon tau tala no ki ai pe kai pe ku tu mau pe te vai yang ai ko maka tu unga ia ni me ko mata gai fantasy ai ko na pe si si o fati che si dicono molto lo fai na FAKA'ILO ko ni la yo no ta pala sia pe he ko ta si to mo ha fu mana to ka ngai na i ho ko fa i fonu ai ki ang no ta to lu o ha ke ni ko ya ka kai pe ka mo lo to la hi ke mo hanga o to ha ki ai visone mo TOTONU o lunga o kai ko ha fe ko mi ki ngai ya fa ka tai ni ka ko fe komi ke tau wa sia foi foundation te malo yang ai ko kini ave ko fetana ka tu ya o mana tu ko funo ko pa po ni kini ko tai mi siri ha u ka kan te di na o ngai se tu mo unga ai province mo unga fa nga me akai ko ha fu ka nga i o fili ka ta ka nga ko na ulava pe ko ki fare area ko ele ni ai ka nga ko na to han wa tu ko po ha mo ko getan mai halam ya Betari ko mai na was wat ko Talanga'i license na was ato ai ko fa hinga consequence hoko e time fa ta tokanga pa ko tu Siaosi o ko fala la ki ka kai a hon kono mo ni a pe time na fa la mai mama mo MAHINO ko ui e ko majority o tau Tonga ni na ko fa ki ka ko tau ko wa ta ko tu automatic pe mo fa na tu la pe fakatala o mea ko ni ga lava ke ta mamang e ta fonong ke kau. Oi, malo Moale tana ki mai ko ki mo pau pasia ki ko e Piveni na lava Moale ke mau ko tau mo ai tau ngau e patoa ke tau langa ha fale o ku fefeka. Ma ai ka ko hano hinga ma ai ka o ke falawe pe ke ai Piveni te tau fie mari ke tau fono ha taimi ku tau mate ai tau sio mai ku nofo e tau whanau ka waka ku whakaheka ki nga tolu ki waka ku malu mo tu uloa ai e LELEI pa ku whare ageni e Piveni ko tu pena ulawe ki ai he taki polokalama te uko asi whawhainga maari e kou talanoa ai mu whanau mo whamiri pu whawhainga me o kou rea mau ag pe mea ko heni ka pau oku o kai ke tau whai ha tau tolo hangau e aonga ki ha tau te whito ke kakai u te mauralo hi fo. Tau kai ke ha tau aonga e tau tau mo ui e tau tolo, Lau, ko whenga ke whatano he tau court given purpose, Kai whoke ke tau ilo pe ko whakapapau pe ko haka ko ke MAHINO ko mau. Ai mahu inga ko ke tau whai ngau. Piveni tau mai a, ko tau whai ngau e ko ni maa ki tau tolo. Ko tau sio, ki tau kita, ko fe lave tau ya ko pe au ya ko me na ko no tanda iki ko ame o ko i lo tau ke tau hange tau han ko ame o tau sino ke va inga society koi ka ko lau mari ka hanga o fa offset ai malanga ko e me he fa mau ko ni he ko kaone e tutuni hopo o ko lau pe o hanga whakatokanga ko lau maari e mui he whakamau anga ke nau hanga soe ko tahine ne whakarea ko foundation pe ko basis ai state of Samoa, independent state of Samoa mga tuunga he nau konistutone koi Lago nau konistutone is a combination o ne pehe o ngahi principle of whakalotu, whakakaristiane. Oi. Da mo ngahi traditions, custom. Oi.
Aku ne pehe ko proud nation na Samoa. O ko hanga pla fa ta tau be motongani. Ta tau be motongani. Tongani ko foundation te ko maka turik o tau existent to me meu tau pore ai. No foi i he tau konistu tone. Ka ko tau konistu tone ko hono ngahi principle fakakaristiane ya mo tau o tradition and custom o hai ai. Ko me an ko mari ko he pa matala ko. Ai ko pehe ko he fa mau. Ko strength. Ko malo he foi combination ko ya. O to ha pe mo ne mata vai ana. O ongo yo kwai a se paki ai pa mo modern voting system. Koia. Ai pene pehere va. Ko kau ha mo ko kakai pore proud people. Ka ku loloto e na fainga culture e na foaki mo na fe foaki aki. Ko meno o mari ko ka au ko he foi para ka so moi ko ne malanga. Koia. Ka ko foaki fa no mai ko. Ka ko foaki lolo Tonga I run up ki he FILI. Ko pretext ake ofa mo lo tu mo culture mo tradition. Ai wange mo mai ai ofa. Ko he ko hunga fuko ko ku felawe he me ko ni hange ko ni. He to hala pe ka pau ko tau mo ui ke tau aunga ki hataha. Koia. Ka ngatai. He kuia o kai fa hinga e tau o na wala mai aki. Oi. Whakarea he whamaulahi he hopo ka lavlavu o koe veili. Veili. Ka koe whakarea koe nio ko maari. O mai koe ke run up ka pau whainga tufa, whainga whoaki. I he pretext, i he whakamua mai aki e culture pa moe lotu pa moe ofa. Koia. Ke he foi piriote ko no fai ai teu fili fare area. Fare ana ne pe oku capable of corrupting the election process. Fanonge foi bo. Ai hanga he fonga ko ya o corrupt for election process time ta taupe. Oku ne whakakonahi both culture and the nation. Poisoning. Ai foi leo ni ngau Poison. Koia. O hune hanga corrupt for election processing, o hune poisoning both culture and the nation. Koia. So ke fatu tamaki ko sio ko mahuila mafatu kituki ko ka Siaosi sio. Ira ko je wa be ko family office. Au talamai tuke he le tukua no aiona mea ko ia au tari ke FAKAHOKO. Katala mai o sangwa ita kai ko isiu ya ko konsena ki ai. O ko isiu aku ko havaka ke amanaki ke malolo pe whakaheke ke ai whanau mo whangamua puna. Ke kapau te tau nofo noa kai tuange pefu fo i whaunga sistemi lolo Tonga. Tas mau mo ne lau ya me sa ke te hu kita ka lokio tapuni mai ya o se kau ke nau mai kasa ko nau sa ke te mate kita ka do be mo to tai bina nau to go e maka ngoto Piveni o ke lave fogi ke Christian pin ke lo tu pe mo culture ai fa fonua unga fa fonua i hono mol fa ta ko mo FILI ko Tonga ni fogi Piveni ko fonua tau pole ko fonua kristiane tong tau be ko Tonga fonua kristiane ko ta fonua mama ni tapu sa pate mo tau ikai ke ngata tau pole ka ko tau tui ko kakai lotu ki tau tolo kakai kristian Piveni o ko hono whakamau i koe
ai foi tui ko ia e tau tui ko kakai kristiani atongani o ton ke tau whamau e tau tolu mehe ngau e ko asi ko ki tua kai ke ngata pe tau toonga mo ui whatau taha ha mea pe o tau whau ke whakakaristiane ka e tau toki tala ko whanua karistiane tau tolu hange koe ni ka pau tau tui ko whanua karistiane atongani koe ngahi nau o tui ko ia o kuia e whai totonu whamau totonu ka pau ko ia o totonu ke tau hanga tau tolo whau e tau lao mea ko tō peke asi mai ki tua ku tau fie mau ke whakahoko mea ko ia o koe ngahi matawai he lao e Piveni atongani toki ai whainga maare tau toki tano ke mo Moale ha polokalama o ku asi mai whainga whaulao koe ko kakai lotu ki tau koe ko kakai kristiane tau tolu tau whakamatala e tau ta mea ke ka asi mai me whainga whaulao mo e whahinga whakahoko e lao o whai o hange o ku kaike o ku nau whihanga kai no kai ke nau tatau ko e Piveni na ke lawe ki he lao FILI ko ke mata wai ko ni ko bribery nau ko tau mo fo ke lao ko ni bribery ko lau mari o lao yanga e kutui ke oa ke ha fair playing ground ke taha ko tope oa advantage pe LELEI yang ha taha tu mari ko lau mari ya o foi lao FILI ko ya ke bribery ke oa LELEI yang ka kulupu ka disadvantage ka kulupu oa LELEI nga fahinga ku nau ma o mafai fa politikare ia fahinga ko ke nau ma mafai fa politikare time FILI oa LELEI yang ke fahinga ku ma o nau paanga e fahinga ko ke ma nau paanga ke te au ko lau mari e lau FILI pau totonu lewa ko me e fai ke fekumi ko ha fa mau ang ko fekumi pe oku hoko fo imi akoia oku o kai fair a playing ground ko ia kai te u Moale o kwa ha filawe ke ma to ha ta foi taka ye ua ku tana be Siaosi ko me ko o tu waki ko e FILI ko principle mo the policy ka mo e tui tui ko ke me ko LELEI ko o me tu waki ko ko me e o pakatau ki kakai ko o ku te alo tu waki ko principle ko mai lao ko tu ye te alo fa ko policy ko ya nga de pa nga fo mo te nga a tu pe ko nga e sidini te nga e ki fa me ko te fuka te ke mo ilo ai ko ya i tai mi ko to te e ka te fufu ko nga hi policy nga o LELEI ke ni hanga fa nga de fare malo ko ni fare rena nga ke ane mai pea ka ha ureva e tamago sin la yangi o ka te tuia ke nga i ko ya ko ni hanga yo whakatau e fo i vote pea ko e pea alu reva ya ki loto o alu pe ono fo i sino pe ka ki alu e mo principolo LELEI na ka ki le mau e ia ki whai ake le campaign ai ko nga i mau i au koko i na gon tau ta no ko ki ai pea ai ko nga pa me ta ha gon ta ni o sa mo ni ya mi ago ni pa no po pe o loto ko to ta ha ko o ko right ai ko ne fai ko fakati ko le hu ko ki loto o vono ko o si faingo fua ia ke pride ia e ta ke o si faingo fua ke pride ia e ka ta ke ko ui ko ni ia na le fai ai ko fai na fatu ta maki ko fi fatu ta maki ia Siaosi o ko fa am ke ilo he ka kai fonwa o ko ni i be te na te repeat te na tora foi ni ta ta na fai ai ko fa hinga mau ia to ko aku o ko fa na i pride ta ko hinga ia o firma o ke mai no e kakai ko foi hia ko ia o kai ko hia ia
ke tuhi foi hata haku de na aviki e ke i fa mau anga ani ko e ko hia ko ya te le hanga yo fa nau e mau kai ki sino pe fa fonga ko mau ke state ko mau ke fonua ko foi mahino e o tangata ko fa amu ke lava ke ongo i ka kai na fa ani ko ya ke ua mo an atuku aki ai ni ko ya ko ha fa te fa na mga tuunga ka tau sio lolo ke to lolo to ali ke no fatu ai fare ko tau fonua koi malo e Moale tana ki mai ko ya ke lave foki ke tu lave ngofua ho tau kakai ta ko mo oni neongo e tau tui ke o mahu inga ke whakahoko FILI e kakai i hanau tui ke whahenga principle ka ngai tefto i whakakaukau oku whewheka pe malohi principles ko whare malohi principles oku whewheka pe malohi neongo ko e tau amana kia e mga tuunga FILI e kakai ai ka ko hui ko tau tuu lawea ngofua ho tau kakai ko hui pega tau masiwe siwa ko e hau e whai ngofua ke tau tō he konga mā pea ku ko e o totonu lewa ke langa e whaung ai lao ke whewheka ke hange ko mea talanoa kia ia Piveni he lao ko ha moamba mo tutune whamahu he hopo ko ia ke ne hanga malui ai fo i vulnerable ko ia e kakai kai ke Piveni ko tuku e kako e kato ki foki mai ka Moale pa tau hu takai whakaosi Veni io Veni io nei pape manai a motu mai kulai nea ko ia ko io o hangi ko fatano ko filave au ia i Siaosi ke kunga ku sefu bi lolo tau taimi o fe to puga fa mari ko ni ke fa ma popo ai ngau e fai e poate pe mai unga i hopo ko ni o waya mai hopo ko ni ku io fa ko mai sai ko hangi ko lave ko ki pepes ki tau mo ma tunga ko foi lao ko ni nei whakalea he whamau ko ni Paulson e hopo ko na laulavu ko uhinga e na uhanga whakangatangata ko spending hoki i ha campaign na e whiunga mo i tahamat ko i na hikia he whalealea ko ni ki muini Uamano ko i o uhinga e whakalea ko he whamau ni pehe ko reason why o whakangatangata ai spending ai quantitative kene hanga o provide ai for a level playing field kene hanga malui ai abuse malui mo abuse mo corrupt ko ni he FILI ai ne hanga o whakarea unfair competitions unfair advantage i he magatuunga ko to taha pe ko availa polo ki ai FILI ni take advantage here over the others ko ia ka ko mena ni hanga o reinforce mai ka ko ha pou ki ha fo ki he FILI ko prokakia pe ko toton de ave pou ki he unenga ke fo ko ability tau pe ko skillful ko malava okay ko mausia ko moine experience ko ia ai tangata quantitative de demonstrate mai umea ko ia
koe konga taha na le pe ai koe konga taha uhinga limite spending e hoko ai foi whakatangata koe ap hange ia ha foi check and balance ia ki he bribery Koi ai au ne pe o mai ai si mau he lao ke tikrea ai Whamatala pa Ngai whamore Ana ke o silave ko ki mo ai Siaosi taho mai programa ai feila mo foi sistem ko ya Koi so ko foi sistem ko ke tikrea te whamore ko te alwa tu pe o whamatala Koi fui whamatala Whai pe fui whamatala Koi te whemagi na verify na tolo Ai te ia foi check and balance ia pe ko hato ai o puhinga o smata vai pe u faunga ke ne hanga whakamao po opo kana u proactive o fai sa tutu uni Oia ke uhinga foke ko ai modi foke ai Talanoa na fai sunia ba mo to ta fasi ke whaka ki pe ai anga whakaukau e kautaki Koi fa ki pe mea kotoa ka ko uhinga di liu ia ke hui ho nau ki kana u ki fo se wani o fai pu i mai ka kai ke nau response ke nga fie ma mo ke ko huinga i fata no ko ki ai makatuunga ko au foki e Siaosi ki he whakaukau ko ne bribery mo whamalala ke ka kai o whikau aki ko lao ko ni a Tonga ni na talu hono inect ona ia he tahiwa valuhiwa Koi kau toki uhinga lelei e foi lao ia ko ni he tauriliu ko ni he wanoa fulu kono hinga he ko mafai o mai ke kakai uhinga i wau jas ko lere mai da ton me valuhiwa wa mai ke wanoa hongo fulu ke no uhinga lelei ia ona ke nau check ai te ko mai ko ke nau na to fai tu uni ko nau pe na to luia o nau pe na to whakakakato tu unga but they have no say in the ostolahi majority pe fa ia ko so go fai tu ni go ke ha o fai pe ka ha pe hata ha ta ki oksai sai ka ha wa ta go ko ke to ga e ka kai ai go hinga subjective le va no fa le ko e o me ko fai tu ko tau di ko ni wa no ho fulu ka o mai ka to fo i ma fai go ke fa le fo no ko ui ko tau to ta fitu malava ke hanga he ka kai o pure ai fotunga anga no famore ke tau tu hau Koi Malo Piveni ki mua pau pasianga Moale ka toki wilo mai tau takai whakaosi e ko sepe ke tau taimi ka tuanga whaiga maari ka kai kuna uwhie lawe mai o ko mahu inga ia Piveni o hake koe nai lao ke spending ani kai lao whiri a tongani o koe lao ai ko pau ke whakahu mai e he kaukanti teiti e nau whakamatala ki he nau ngahi whakamore ka kono mata vai na ki lawe i mai pe Piveni he nau waswai ki whatatolo ki ai mo ki whekumi ki ai kono mata vai ka pate o atau whakamatala pa anga tau taat pia uia ko ku ua mano foke a limit e whangatangata koe whakamore kanti teiti pate o atau ki whakamatala pa anga ko ki whakamatala pa kuia na pa anga e tahafe o kai ke te aha tu uni ai ki he komisiona FILI ke na o mai o whekumi pe mo oni e whakamatala o kutukuange ia ke he kantiteti ke ne whakailo hataha o kutui na e owa ne whakamatala ene whakamole he hui so ko uhinga ko talanoa ko kai ke proactive lao mohono FAKAHOKO o kutuku ia ke mesi ai kakai ka ko uhinga ia e Piveni o neongo o pe mai ko whakamore e tau takanditeti ko ua mano ka kai ko whatongia ia o komisiona FILI ke nau hao o whakatotolo hange ko ni kia te auia ko ne nai TOTONU ke peheni ko osko o atu e mau whakamatala whakamore o TOTONU ke whakafatongia ai komisiona ia ke nau whakatotolo ka pau tau whemau ko matu unga ko foi piliki lere ine u tau hanga o ngahi ki ha tau amanaki ka whare malohi u tau langa o ku mahu inga ia
ke nau hau whakahoko hui whatongia ko ia. Kai lava ke aonga ai lao na e whau. Ka pau ko e taumu e lao ke ou ai au whakamore kai lava ke me fair playing ground e kau kantiteiti. Pea nau o mai o whai hui whakatoto. He kai ia. E appeals pe pa usi i pe e fu i lao ia ko ia. Ko hui u koe ke te eha checking mechanism ke talanoa ki ai. Ke ne hanga what o wakai i pe o whakahoko mo oni. Ai fu i ngau. Kai o ku e Moale. Aha o tānaki mai. Ia. Malo Moale. Ko tuku e lao ko ia. Ai ko lao ko ki se report ko me whakamore ko section wafai. Ko ia. Wafai. Ai ko section wafa 24 subsection 4 and subsection 5. Oi. Ai ku whamatala e subsection 5 ki ai whamatala ko hia ko ia ka pai ki whakahu on time. Ko ia. Ai ko kupusi 5 whamatala ia within 14 days ai ta hafa ko pau ki whakahu whamatala whakamore komisioni whamatala subsection 5 asi 5 ka pau loi ka whakamatala ko hia ai pana tahamano pana tahamano ai ko ngo tu wa lao ya ko ya ko komisioni o TOTONU ke na implement ke na fai ko whakatotoro ko ia. O kai fo ke spell out i mai ko ni me ko ya ko fatongia o hai ke fai ai ko fatongia e komisioni ko ia. Kau kai fo ke ngau o kai ke ngau na to o sai ki fa eke Moale o kai ke na te fai na to ngau e ki ai falala pena to luia ki fu i whakamatala ua. Na mau sa se na mau le hopo ka to ma to na ye ni ko fai lo ma to me mo ya. Koi. I fo i Famole. Na fa ho ka na fa to mu ya una. Koi ya. Na fa to mu ba na ka ne ko ka ma ko pa i ma to ni ma to no na fa no le to la pe ma to ngana mo. Koi ya. Le ka hopo i fo ka ku sai no on fai me ko ya. Koi ya. Asi mai e nga o komisioni. Koi ya. Ke na fai foi FAKA'ILO ko to ni ke na fanga to nga o ko pusi lima. Koi ya. Ke fa to lo ai lo ni to matala. Koi ya. Koi ya. No nga hange ko fa matala mana ka ta ha se kan fa foi tanu hala e ta pe to lima mano ke no mano. Koi ya. Ai ko foi me ko o TOTONU ke no foi fa mama fa e ka komisioni. Koi ya. Ai foi ka ko ya. Koi ya. Mama fa upito. I he tō mui. Iyo, TOTONU ke aku MAHINO tau TOTONU ka pau na hanga ilo iyo. E te tena po pe komisioni we na kau tama ke na ilo i pe whakamatala ko ko e. O koe ko mea whaingata e Moale, ke whakatotolo e whakamore ato ata. Mea o hau e whaingafua. O te tau pe mo no whakatotolo i tau pe tau no whakatotolo i hafui kai haa. Tai apuaka. Oi. Ko ampo eke hai masina hu a buaka. Vai masina asi we buaka. Koi. Fasio ki market ti po hai na whakatau to la ki market. Tau pe mo foi mea ko. Koi. Ko mi te ka sioni fau sioni e ne ripoti ko panga ta afe. Ka sio mai kom sioni ko sioni na tane fuhala ia ku ono mano. Koi. Oi. Ko ha upe kom sioni o ma upe e ke pe ata be ko ya ma ko ma tala. Hau e whaingafua. Langa ha whare pe ko ya, Masi, o me no ha me o puri e ko ki fonu asi ni. Kanya ko ya e ka ke. Wala ba ke komisioni fa FAKA'ILO ko e ta fa ho report. Ko to e ni ke na FAKA'ILO a report loi. Koi ya. Koi ko uhinga ya malo e Moale tānaki mai e ka uhinga foki o oha ke ia Piveni ai kai ke mo ui e tau whakasio fo i piriki koe o whewheka ka paku tau amanaki ki a langa ha whare o whewheka kai ke o tukat Piveni ke tau ko tau fo i takai whakaosi tau tuku ke tau kau whanongo ke manau Iyo Siaosi nau kulawe tau ke isiu koe na te koe ukonga pea i whaunga ka koe ana te pea kia kia moa moa o hiki e komisioni o nau whai hanga au koe uhinga iau
o ko uhinga ia palo pare ma ko kai ke nau fai hanga we ko me ko nau pehe ko nga we ko nga we e ko ha no nga ha hu nau fai lo ko hinga pe ko kai ke nau ma ai ripoti ma ai ko hanga we ya ko nga we ni ai mo de la we ya ona to o FAKA'ILO hanki matai ki ka tuang su elfani te ya elfani te ha ke ko famtala ko ki la u me ai u famore a bolzon he hopo ko pepe sono ngata ko expenses ke hopo ya ko ha check he bribery ke ko fietano sa he bribery ko mahuinga o ko ngoi o mahuinga ke kau e kakai ona whakau e umea koe e ka pau te nauhanga o tore reiti ai whakau ko ia e kai ke toi ia whakamao popo e whai ke whakai ko whakau ko e lava he whaunga lolo tonga he kau wharearea lolo tonga o whai ha mea ke he tau whaunga mo e tau wharearea i e lao kai ke tu ia he kono inga ko ha sas na ke jana ka venga pena to ai hu ka to pita to e ke ko kai ke tu ko ki e ka kai ko tu ko ki ai mechanism ko tu ko ki e system ka faka lave ki he bribery ma tu ngai ngai fa ilo ka to ko no fai ka to ko no for bribery ai ja ko ngai fa ilo ke he ka wa over expenditure, undisclosed expenditure. Ako FAKA'ILO ko fa ko nyo nga we ai poate pato ai kakai. O kuna no fo taha pehe fo I bribery. E ko no farea ko he la ha mo. Ko corrupt practice. O ko illegal practice but corrupt practice. Ki mamafange Nau mampo ku nau hanga to hiki e fo me ko mamafan. Ka ko sio ke Marie ko ni kau fatano talo tu foi lao ko ni foi hopo na to tahape ki mo ka to fai ko ni hopo la foi hopo foi hopo para mi malo a Chris FAKA'ILO he hiwa noa ka te utalate whakau ko ni he ko langa tau hele na malanga a Chris me he valu ni ma ene tai fie Marie ki he overspending but overpayment e kau fa area aga ye na fai ha me ko ke mai LELEI ka kai pe hu fo ka agrisi val fitu ani hanga ia o whakafoki a ene panga ko to pena ne tui o ku hala o overpayment overpayment e ne whakau ko ki o na unga patomia ana uinga ene pe ko overpayment ni he na ka ko na overtime pe fare area he a hota na wa he ho ta na wa he a ka ka pe ko ho fa ka na wa he ka fa hinga me pe na ni hanga foka to na amount from ma popo he from ma wanga na ofi I he ta mano he ta sai fa ure wa he pure anga he a ko ya mandu na ke majority he ta iwa valuiwa ai foi lao ko ni ka ke fano ke Marie ko na fa o foi lao ko ni o whakakau ko no fo ka wai bribery ka na FAKA'ILO rewa a agrisi he hiwa noa ko bribery pa na whakarea I rewa ko bribery ki a agrisi ko ne totongi ko paanga whakafoki paanga kare paanga ko ne hanga ia whakakau loto kakai ai whakarea he foi lao ke ko paanga pe ko mea ofa mahuinga variable gift o ku ke foaki ki haka pe ko anyone lauia ke magatunga no induce e fai ai ka kai na filia o lauia ko bribery pe a pana FAKA'ILO le va atlisia ko tu na fai fa mau ko fata no ke ko tu na fai fa mau na pe ko lau Marie o ngau fabricare agrisi na ni hanga tau ka ve o ai unfair overpayment ko overspending
Ta ko ne huko fare area ni hanga whakafoki o consistent lewa ene action na ke me ni malangai Koi. ko ne uinga he na ne hanga whakahanga i ta ko ni wa ba ke tai go ne ma ko ne hanga whakafoki Koi. I he ne pehe na fai pehe au ne ko tanak mere ko ti tale hua agris valfitu valval valhiva iwa noa Koi. mo consistent pe hono whakafoki agris nega ko hamea whaka campaign ia ke pehe ke toki kau hiri pe pan whakafoki Koi. Pena ke hauia o announce public ai mea ko uhinga na accuse na te takai hake pe ia o pehe tokua na te takai hake pe ia toho kai o mai fo ke whamau anga ia ko loie ngai me ko ia ai pehe ko na ni whakafoki he madapa ko pa takai hake to o mai re ko dia mi fale pa anga consistent e me tau ko to pe whakafoki aggression valua Piukala depending pe he ko nga ko fluctuate amount e ko nga ko ha tu pau e to ma tu nga wa to wa dau so I o watai oi o pe he talu pe foi hopo ko ya he play puri kai te fa hopo e me ko na ula wa yo ko fa malo ia le wa ia e ne au mai ke a hodi ko foi hopo pe ta ha ko sai ko hopo la bla o ko fa o ko ne ngo ko la ko klaivio o loya mai me fa kako gratefulness ko faka apa ke foi ngau na fai e wastafa oi mahino pe pe mana motim ka ki au hanga foi me go unlock foi matapa go ni sas ke tau foki ke misin ta piriki o amana ke taulanga ke fare ke foka malwa e tau kamata me ngau ke tau foki o fare le Pero o fielave sas ko hopo ko ni aku ko ni tonta fitu o au pe ko hanga o fafofonga I pia. Ko na o sia de daki programa ki mo atu. To ko la yang au kolo mai ai o mai o faka mo oni. Ki he mea na wongo ko tufa ke intusia ke na fili. Koi. Peko o whakamalo atu ai ke kakai koni. E nau mao mama, nau mo uita si o kita. Koi. He, nei, tasi ki tantaik na wadu hae, aha komiti. So e tatano ane whaunga koni kua te patoa kakai. Ai ne mahu inga ko koe fo instrucsa ko ya. O koe fo ke tau toko ua mi ngahi wahenga, e fo ipuate ko ya. Ta koe fo ngahi wahenga wai nau komiti wahenga. Oi. Ta wai be mo nau ngahi komiti whakakolo. So koe foi interconnectivity. Oi. Hau toko taha me he ngai komiti whakakolo. O talamai ke maalu koe toko taha e kamfof ke whamoni ke me. E nau whamatala pe ki tangata iki. O kulere holo e ne whanki moko puna. Oi. O kai ke u loto ke whakamalohi koe. O loto, ko huinga ho hau ko mea, I ho o loto pea koe. E hui kai ke aha whahinga tau whihi e eta. Ko whaam koe ai motu anda mo komiti ai wahenga. Ke tau whakaton ai whaunga o e whare tau whotutu ke whakakega gaiti. Au bea, pau tuhuanga ke motua. Sio koe whafonga ai, o uhinga e tau ngāo. E ka pau te tau whaikutuni a pe ai mei moa. Koi. E u eka te kui whee mei moa tai mei. O se alia kono wheitu. Koi. Pe kono ngata anga ia. O uhinga lau maari e tau ngāo e ke mea koni whatara. More ke mama, ka pau tonuhi a pe, kau kai ko hame nia ke koloa pe sas ko ku fatano ko ni ko manatu ai ko fielawe ke he ko ngahi whakahino yo ko tuyo ko ton ke tau turi fua Koi. O fielawe au ke lave mau pe ke whakau ai fo irea
tupo niwa. Koi. Ko tupo niwa fo pa mo ulukalala na tamte ya tuko aho. Koi. Ko loto mamahi tupo niwa mo ulukalala ko pure COVID na fai tuko aho. Mamahi kakai. Sai. Ko ui ko na ufila la ve fa family. Angarewa tupo to aya fakaloto ya ulukalala ke na tamte tupo niwa. Ko na totongia ai tamte ko ka ko hui mai fata no kai ke ko nau ya ko ai kai ke tau turi ke tau fagalere ai tau koni suto ne mai tau lao Koi. ai mi ko nai folau mai ai tupo niwa mo de kau tau o ko tai mi ko na ko inasi Koi. o mai na inasi ki hapai nai FAKAHOKO ange kia tupo niwa o kupalani at tupo toa ka mo galala ke namte ia o talien na fai tupo niwa pa kulala ve ai ka mai time ko toa pe sai pe ia e ko tupo o he ko ulgalala ko tao ke Koi. ka ko ia hau pa teu ke tuku hau ai pe ki ai ka pau de FAKAHOKO ke ni tamte ia ke he pe ke pure i le fonuan kone foi kone le ana pe LELEI yang ke umate pe tala ko tangata anga tonua Koi. ia aku mo ui tala ko tangata takau o lamaki Koi. Moale. kone whakarea ke pure i le fonuan Fonuan. ko whakakau Siaosi Koi. ko uhinga ke to he me FAKAHOKO kakai Koi. tau fehia ko fa amia o no fo ho lo tomo lau mari mo patamai Koi. he na hange ko ta fata no go gimwa aku o si FAKAHOKO o te falala ki pure anko ni he na FAKAHOKO te na o mai mo ha foi solution ke he me solution na kirisi e ko afiris peta ko ne os fai foi feila rau o mai solution ke fu foi foi palparema ko kana pehe ko pure anko ni na te ki matala nge te ki yang ma uivia te na o mai ha foi solution na ke ki taula si o pa ko uhinga fo ke pata no ko ki he ke mahu inga foi building blocks pa mahu inga ke kakai ke na come forth ko au ko kamata so po Siaosi ko kamata au he auto taha o maasi Koi. Ko vaha taimi ko ni ki he auto taha o maasi ko ku o mai time te pire fa mau ge ngai me au tiu ki ai Koi. ngai fa mo oni ko ngai komentar fo kava Koi. ko ngai legal submissions Koi. ngai argument fa lao me provide ka to ya ki ai ki mu ai ba to kamata hopo Koi. na ku hopo mai au ia ki hopo kere ke he na natulai ko ia ke he ka koe me ko ke ka fa mo ni tiu ka to e fa ke he na fomental fo kava i he flight ko ni wai ki me au tiu mai me he ai ta ha na nau konga nau defense na nau hanga pehe o ku tufa na fai me he charitable organization Koi. na u fai le vai ki application ke fa mawanga ke ota he fa mawanga ke o mai ai ti teila mentate ai charitable organization ko ya kau ngawe mo na polo kalama Koi. ai ko uhinga fo ke uhinga ke o mai nge na umea ko ya ke ulava o whakapapau iaki Koi. he koe taha ia he mea o whakaatahe lao o whakaatahe lao ia ke te whaha whoaki ko to whamiri ko tonu pe whakamore ko to whamiri o ne whakamatala mai whakaikiki ko ia kauai mo whoaki ke Siaosi kauai mo whoaki ke he charitable organization
ai kana kuloto ke o mai mea koia ke fokat e ku whakatotolo ki he mooni mo erito mea koia he kono winga Siaosi hange koe koe whakarea koe koe whamau ka hamoa oa te o ma ke aina ne pehe ai palopare marewa ai society ono ngau e aki ai pretext ai ofa mo e chevita polo mo e lotu ke whai aki ai corrupt and abuse ai foi system theory pena tal hono ota so mau ki mua he lockdown ni to mau chempa he ko si te ke mau mai mai ke te tuang e ke ta tau ke mau mai ko ko ju te ilo pe ko hare wa me hokko ki ai e ku hinche u me ko ya ki he ye ngai makatunga e hopo wow oi ta fo ke me o fama fai he lao ta pau te ke fai ha fahinga ofa fahinga ki ai ko foi rea ko mau ki ko uninvited e fa mau nei kai ke fa fe ko ke alu o ka ke alu o tufa a mea uninvited ka ku fall in ia he foi mahina tolu pe fai fi o kulau ia he lao ko ke o si corrupt ko that's corrupt practice ko ke o si whakatau voti ko kai o whatever ai ko so foi spinia kai o whatever ko ke to tau ko o prove o ku kai ko ia ai o default ia ka fanga fo aki pe ai ko sio ko ha nation au pe ulai fo ke fundraising ka nau tohi mai ka kita o invite o te o ke square se mau pe ke veis ke mahino ke mahino pe o kutatu pe pa ke ko na ku ko hopo ko la laguna e veis ha ke ai ange ko ngai me akai a lo tonga ha te ke Piveni ia holo me na fai ya we just kana fai he kau sapota a ngahi me kai kai he hopo ko la laguna nei fra atai ko mau ko uhinga o no ai ona me kai ko nga o mai ka kai o no fai tai lolo e na fanongo well make sense pe ke ai me kava ai mo me kai fai ke keto coracia i he bright ai la nei tua kia o te me la tu nei waka nei tua ge pa pau ya ai ko uhinga ko ta noa ke to kon pe ke mama ka kai ai hange ko ni ka pa wale pa fundraising o me pa ka na fa fe ka ti ya ka alo ti o dia su ni o te ge o kai ke la wia o bright e kono ga invited dia ai wa me la go te mi fi tu e ka pa ke te ave e la te tai ofa pa ka parte te ave e la te bright so ko foi ga me ga issue e ko lo to ke hoko u hopo ko ni ke clarify una ka issue e sa ame go ni kono ke ngau e aki he pure anga au minister lo tonga au ma fai lo tonga ai ngau e pure anga he foi wa tai e mahina tolu ke hoko e hange ko hadau ke nau hanga o whakatawa ke vote kakai hange go ni re pe tan hala ia e foi eria ko tala ko me ko project tan hala pare mia i hono wa hena o mahu inga re ke ave me ake fa mawanga e wa e me ai kapa ko huinga i so e fa matar ko mau ke lao ke prevent ke ta ofi unfair advantage ko ango ta usio ko advantage ka ko me afu ke ni au hange ko ui ko ne fai me ko anda i hono o foloti
Matu ko lau ko me ava directly or indirectly. Pe fai hanga ton he candidate pe fai he agent of under he control ai candidate. Kene hangai o induce entaise ka kai de hia. Ngai issue yo fe mau ke ave ke fa mau anga ya sa. Kene lava fraton tonu mai hala pononga. He koe whakau koe kia teika kawa meni he osko koe tāku ni whare area. Tau kia teika rewa pure anga loo tonga. O ka ofi he lao ia mo Public Finance Management Act ke nau toe spendi pe te nau toe koe whai hanga tutun. E koe whai PPC tape. Kana e ngai project ia hange koe langa wa. Whakawave iha ke ia he within he koe 3 months. O kai e koe ngai isi ue o te mau te ave. Ki whamau. Ako whanau wai ngahi wahenga ko fiu kumia kau ko au o ponga ia he opening statement ni nā whaka ampe o whairo whaitoa ka whakunga sias. Ko uhinga pia koe ko sio kai lava whatontone piliki ko ko langa ko tau whari. Kai ia hau interest au kia kai tehe ke whatontone. Kau hanga he lao ia ko matangata. Angi dio ka mai noko pe koe Mato wahenga. Ko wahenga. So o kuai mea ia kai koe ngai whakalelei ki whai te lao sias o ko papapawa te kai ke lava ia ke kau he pureanga loo tonga. E koe pahala lau maari ia koe uhinga i nau Koe nau wisione. Ki he lau riri wha te maari e moka. nau whakare area whakoi tuitui pe. Koe. Lelei whakoi tuitui whawahenga pe. Loloto ai si o kita. Loloto ai tae o. Tai inu he tau whanau mai nau. Tau hau. Aka ngai kanoa tāmaki. Koe. Malo Piveni pe ko tui pe ko tau me whiunga ko o se hou ai ua. Kai kau tuko mua ki whai ka maari whakasko ni ka koe Moale ka toki whamapa opo atu pe tau tuko i pe tau kau whanongo pe ko hanau whitoko ni mai. Mana pita whakawhakasi te ko o ko mau hawhalahe pita ki he ngā ue kone kou whai e tau unua te kone ki taha u e koe whai ngā o ngoi a ko mahu e au ia mau te e whakaukau atu ki ka hau e tau whonua uhi e lava ke hau ke tau whanau mo nau haku mo tau ngahi koro ke nau lava o ke nau o nau malu ke tau lao ke nau o ngoi o fea ai lao o fatu ke nau o ngoi o toka ngai kina e nau ngai sie mau ke ko mea whaloloma fokia ai taimi ko kai ke whina pasi ai mahi lao ai whonua da moe sie mau e kakai on whakausi be Siaosi o kuei e amanaki lelei au pe I have hope. There is hope for the future of our country. E kuanga pe e kuwakawakai kolo pe aku mo nego ni kuhoko i tua koe aho ni kono mo ni e kai ke hang el underestimate ai mafai whakaatamai me mama ka kai whanua e ku ako nego ni hoko koe taimi ni ako nego ni lawe mai kai ai nai ke hau pe e kakai ke nau hau koe hau koe ia sas koe mama koe huinga ia koe mama moe se lau ta moe mahino koe foi mea ia tolu ke ne lava o hawhaki o tau whanua e tau unu ia ka hau merino pa te tau mau e foi whaunga vo tau tui ke ne lava toko ni e whahinga e kautaki ke nau lava tau pehe fie maari e pehe mea unau mau kai tuangia ai koloa mea ai kakai ke nau siki nasi e whaka ofa kakai sa sikoranga whaka ofa kakai whanua uruaki ukweke hao ko nau mawhai o nau toluia ke nau lava pure e wahe o e nau pewa paanga me koloa o unofo kotoa e taki o kautaki Pakapareo ukai ke convert pe ulu e taki ia ki he mea kona kalave se principle o tui whakaristiane o
o fatau o vai tokoni se mauangi ko mana tu mau te ai me au tau fa teke i tai ni koe na fa haka ki hala ko ni apa hala holo teka na covid na ko na ia ngai hala i tonga tapuna sa si na fuko me pi tonga hala i mafanga hala mo feitu na feitu ke kana mo tui i mo ilo pau ko covid hala holo teka ni o si holo i hala purea sa si ko for example lo ia o ko feitu age u vai e poco ko tai ni ko e mawai e taki ai fa nga mama mo ofa ka mo si o fa ka lugu fu ko ia o we amana ki le ye hau ka ko fa o si be ia i e gutui sa si e si o pe me o ko e ahoni ko ta o no ke me fa e poki ngai me o ko o ku ki mama ni mo ko to ane ka kai o o ke ni aku tau pena na la vea hano ki pride ki na dolo mo ya ko ia o na wako ki na dolo e kai ki hanga me na la vea nai o mo te do underestimate ka kai ko fonua ni na te idea ka ta falala ki he ka u o factors for malo ki pokalama ko guana tui there's hope for the future of our country malo Moale kau mai ke ko fa mu pe ke honga ki fa ma opo ki Piveni e tau ki tala no ko he poni programa he poni tau programa fo ki he lao FILI kana e foto mai Piveni fa kau ko e ni ka pa ko tau fa amu ka fa le fefeka ko standard dia tau fie mau ko tau fie mau ke tau langa ha fa le fefeka ko pa ke kamata e me fanga ki stepping stone fanki magatu unga kamata ke tau kamata me tau sio ke misin ta piliki ai ko kapau tau fie mau ke tau mo uiha pule anga kono ngahi teftoi principles pe kono ngahi teftoi whakau teftoi tui oku nofo ihe whakamau totonu ko wahe tau ko pule ta tau e lao ko ngahi teftoi kapau tau fie mau ha society oku o fefeka pehe ngahi magatu ungai oku mahu inga ke tau kamata mehe ngai whanga ki maka mehe FILI ko feitu i oku kamata ke ohi mei ai te wanga pe ki whatala noa whatata ko ni pe whakaosea pe tau ki polokalama tau self-hok tau whanga whatau atu ki kakai e whanua principles ko tefto i tui whakatemokalati ko ia ko justice ko whamau totonu ko vai tau ko pule la ko ataki tu a fa fatangi e pule anga ko ngai principles ko ya pe ngai te tu ko ya tau fa tau atu neongo ko no mahu inga o ku lai ka ko ke inualo ha me fa pa anga ya o ko me ni i una fa tau ate konga ma ko fenga pe ko fa hoa ai ngo matu ngo fa ko langa ka pa ko tau mga tuunga e tau malanga kono tufa ko ngā mā. E whie mau ke tau tufa ko ngā mā ma o pehe whiri ko toa pe. Whakamore pehe tai mo toa. Kono sel koe fu i whakakau pe ko te whitoi tui. Koe taimi poko ku mao ai. O koe ke te whakatau ke tautou whakatau atu e ke tātatau. Koe ne mao pe hata hai e fui tui ko ia o ku piki a pe no whanonga ia moe. Kai ke whamapa opa ke tau ki tānoa tau tānoa he pōni. Ke foi piliki ke faunga FILI mo sistemi ta go famalo atu Piveni ka uma a Moale e ka uma ki tau polokalama o ahoni ka hoko ki e tau polokalama he ka au whatawange pe ke kakai whanua mo kau whanongo a hongo lelei atu a e talanoa tau whai patu e whainga maari e ka hiri polokalama koe ni ke mo kaumai i hono Talanga'i e ka winga koni pe ko hatai ni pe apongpong e pe ngai whainga maari e whila whaki kai ke whamalo atu homo mea mai ka ko whamalo atu Piveni pe mo Moale hatai ni whaita ko o whai
malo pa ko e lava e tau polkalama matala folau kai hono at ka motolu e poni e Siaosi Pohiva po Piveni Piukala ka uma Moale Finau ko ia ku atu whenga maari ko ni mak motolu tau kau whanongo pau mo fie tana ki mai ki talanoa kawenga e polkalama peko ha mea peku whelawe whaporikare wane whelawe i pia mo e kawenga ko ni ko atu whenga maari ko ni ke mo whetutaki mai ki he le teo ke rea